usathanda usathanda ubabizwe Number 2, verse 8, 9, na 10, na 11. Sesiyazupa. Sifunza 16, siyogcina 21. Luka number 2, verse 8 to 10. I mean to 11. Sesiyazupa. Sifunza 16 to 20. Sesifunza Matthew 28. Sifunze amavesi lamabili 8 na 9. Luka 2 verse 8. Belusi netingelosi. Bekunebelusi kulelo live laba beluse imihlambi yetimvu ebusuku ethafeni. Ingilosi yenkosi yabonakala kubo. Nebukhathikhathi benkosi babakhanyisela. Baze besaba kakhulu. Kodwa ingilosi yathi kubo, ningesabi. Ngobe ngilethele indzaba lemnanzi yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonke ngobe lamuhla lidalelwe emntini waDavide umsindzisi longuKristu inkosi. 16. Ngakho-ke basheshe bahamba bakhanza Maria na Josefa nemntfwana alele emkhombeni wekudlela tinkomo. Kwathi nabambona belusi babatshela lokho lababekuve ngetingilosi ngalomntwana. Bonke labakuva lokho bamangala ngalabe bakutshelwe belusi. Yena-ke Maria wathi khumbula tonke leto tifo wazindla ngato enhlitweni yakhe. Belusi babuyela emuva badvumisa babonga uNkulunkulu ngako konke la babekuvile nalababekubonile. Kwakunjengobe ingilosi yayibatshelile. Belusi babuyele emuva badumisa uNkulunkulu ngako konke lebebakubonile. Badumisa bani? uNkulunkulu. Babuyele emuva banjani? Bathokodile, bajabulile, badumisa bani? uNkulunkulu. Kodwa ekuqaleni lithi bethuka besaba kakhulu. Kodwa sebakubonile lokhu ingelosi lebathembise kona lithi babuyele emuva bejabulile badumisa uNkulunkulu. 28, 8 and 9. Base basheshe bayesuka ethuneni ngobe babesaba. Nanga futhi lamanye amagama base bayasheshe bayasuka ethuneni ngoba bebenta njani? Bebasaba. Futhi babejabule kakhulu. Nasi ke simanga basheshe bayasuka ngoba bayesaba kodwa sesithola ukuthi bajabule kakhulu. Leni bajabule kakhulu kungukuthi bathole tindzaba letimnanzi. Qhubeka. Bagijima bayawutshela abafunzi bakhe. Jesu wafika kubo wathi kuthula akubekile. Beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye. Funze nalo 10. Jesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele bomnaketfu ukuthi abahambe baye eGalile bayawumbona khona. Liyaphila baba wethu longcwele livi lakho Nkosi lingemandla, lingemasibotsa Nkosi lasicondzise endleleni. Ngalo babe uyadala lokungekho bekhona, ngalo babe uyaletha nethemba lelingekho libuyisele. Egameni lika Jesu selifunziwe Nkosi, liwele tsine Nkosi, emhlabathini Nkosi lovunzile, mali uthole babe indzawo, lendele babe kuthi lende umsebenzi ophelele. Kwelihle ligama lika Jesu Kristu, inkosi yethu, manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Unana ngumhlabeleli bazalwane, lothi endlini ziwe niya
luyamenta umuntu asuke endzaweni yakhe. Luvalo luyakwenta ukuthi usuke endzaweni yakho. Hallelujah. Kodwa lapho kufika intokodo nekujabula lithemba liyafika libe seliyakumisa ube sewuba ngilomile nalothembile naloqinisekile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bazalwane bekunebafati ababili. Lithi labafati bafumana abantwana. Uma ufunda incwadi yaJohane uthi Johane kuyenteka ukuthi umfati nakakhulelwe eve umhelo kube buhlungu kakhulu. Kodwa uma sekamgonile lo mntwana abese ufikelwa injabulo ngoba umhelo sowudlulile umntwana sowumgonile. Hallelujah. Lithi labafati lababili bathola abantwana baba nenjabulo. Lithi nabathola labantwana sebajabulile lithi sithe ebusuku lomunye wabo walalela tikwemntwana wakhe wafa. Lithi nakavuka ekuseni wamthola ukuthi ufile wabe sewutenda liqili ngoba umuntu longamadi uNkulunkulu uliqili. Hallelujah. Lithi sekafile umntanakhe wamthatha wamgugumatha wamswiper wabeka lophilako kuye wathatha lofile wambeka kulolo munye. Sibonga uNkulunkulu ukuthi bekubekwe inkosi lehlakaniphile leyacela noma kuhlakanipha kusimakathe. Lithi le nkosi sekutohlulelwa yafike yathi lethani ngemba simhlahlabule khathi. Lithi iBhayibheli wathi lolongasiwakho umntwana kanti bekashite wakhe nakamswiper wathi kulungile mbulale. Yini indzaba ngoba athi ukuthi lo mntwana lo akasiwakhe. Lithi iBhayibheli wathi mbulale. Wathi umnikati wemntwana wathi ngiyacela ningambulali. Cela nimane nimnike yena. Leni aniketwe make longasiwakhe nedi ukuthi amana aphile. Ngiyazi ukuthi injabulo yami nakaphila angeke yashabalala. Hallelujah. Avumi bulawela umntwana wakho. Avumi kususela injabulo yakho. Hallelujah. La sifunza khona kuyamenyetelwa. Kumenyetelwa ukutala kwemntwana. Hallelujah. Lithi iBhayibheli angathi ukuthi eMpumalanga kwende njani kokumtawu. Ngoba uma sifunza Malaki uthi Malaki nakakhuluma kutawuvela tinsizwa letihle tikhamuke eMpumalanga tibheke eNtshonalanga tifuna livangeli kodwa tingalitholi ngoba livangeli lihlabe selisusiwe. Angathi ukuthi eMpumalanga kwendekani. Lithi iBhayibheli eMpumalanga bekunebelusi lebalusa timvu. Lithi bebatlusa emini baphindze batiluse ebusuku. Lithi kwafika tingelozi yenkosi. Lithi yababaneka nhlangothi zonke. Lithi babane kwesaba lokukhulu. Lithi lelesingisi they were terrified. Uma kukhulunywa nga-terrified make mahlalela kushiwa kusaba lokuthi uze ukhuphe ungathi ukuthi kufanele wente njani. Lalelani bazalwane tithi letingelozi ningesabi phethe tindzaba letimnanzi. Hallelujah. Kunento lengincakile ngeGideon. Emhlabeni yonke into leqhamuka ngebunanzi buqala kwayo kugcina kwayo kuba kubi. So kanile nyalo yakubona nawo. Ngangena emshadweni ngicabanga ukuthi kutaba mnanzi. Nyalo sekumedile. Asibabe manana akhuluma lenyelanga asinakungafiwa kuthiwa kuvukwe bathi khetha indodana yakho ngeva sobe ngiyayibonga angisayifuni.
mara mhlazane athathwa lo muntu bekuyinjabulo kumnanzi kungokonke kodwa ekugcineni kwafika buhlungu. Lithi iBhayibheli laba baqala ngebuhlungu kodwa bagcina ngani ngenjabulo. Haleluya. Lithi bathi nabaweva lemazwi besaba kakhulu kodwa ingelosi yenkosi yathi kubo ningesabi ngoba nginilethele indzaba letimnanzi ekuthokoda lokutawuba kwebantu bonke. Haleluya. Letindzaba lesishumayela tona sesikophu akusito temuntu munye kodwa tebantu bonke labaphila emhlabeni. Athi nakavula tandla athi wenina nonke lenikhathele nalenitsinza kotani kuloniphumuda. Amen. Lithi iBhayibheli bathi nabevala amavli alengelosi. Haleluya. Ithi ningesabi ngoba namhla nidalelwe emntini kaDavide. Lithi ke bayalelwa kuthi abaye emntini waseBethlehem bayokhunga lo mntwana ngetipho. Haleluya. Namuhla nje sima family sister besinikana tipho. Ngilo unika liswiti, ngilona unika ihandkerchief, ngilo unika lisheti. Kuyobe kumnanzi ngoba lelanga ngilelanga lejabulo. Haleluya. Ngithanda lamagama ekugcina. Lithi belusi babuyele emuva badumisa babonga uNkulunkulu ngakho konke labe bakuvile nalabe siyabakubonile. Uboneni wena, uveni wena. Haleluya. Livi la uNkulunkulu bazalwane uma silikhipha ngamoya, silikhiphele kubantu labanamoya. Akusilo livi la uNkulunkulu lekulimata kodwa livi lekuthi liphilise labo labagulako labangenalo livi leni ukuze kuthi babuyele emuva bethokoda bethumisa. Haleluya. Lithi iBhayibheli Jesu sekafile ngale kuMateyu. Lithi lelivi la uNkulunkulu baphelelwa lithemba. Bathi nabaphelelwa lithemba labanye bajika bayodoba, labanye bahamba baye eMawusi ngoba lithemba bese linjani bese liphelile. Ngicela ke ukuniketa na ishoriti. Uma Jesu sekakhona empilweni yakho injabulo itawukhiqima. Haleluya. Uma Jesu sekafikile empilweni yakho injabulo itawukhiqima. Tilingo tikhona, uhlungu bukhona, utingelwa kukhona kodwa injabulo yona yime. Haleluya. Lithi leBhayibheli la base basheshe bayesuka ethuneni. Ngilabo make laba labagijima bayocheka. Lithi boMaria Magdalene nalo omunye Maria lithi baye ekuseni emvini. Basi nabafika bathola ukuthi iTombstone ivuliwe. Lithi kwabonakala ingelosi ime kulelitshe yathi nimfunelani lophilako kulabafiki. Lalela ngebazalwane lamagama lawo abaniketa lesurity yekuthi lo muntu lesimfuna kulabafile akasekho kulabafile but ingelosi lethamima ima phambi kwabo. Lithi iBhayibheli besaba bethuka. Lithi kodwa babuyele emuva bejabula. Yenteka kanjani lento bazalwane? Kungukuthi uma uthola indzaba letimnanzi makegama kanzi usesimeni lesimetima, uma uthola ama-good news injabulo iyabuyiselwa. Ngifuna kuthina mhlabazalwane kuthi sathane uphumile kulezi nsuku uyatingela ufuna emakholwa ufuna kwasusela injabulo kodwa ungavumi kuthi injabulo yakho ithuliswe.
umlalo mhlabelele siuhlabelela kulusi le njabulo lesinayo eyifunyanwa ngokuza uJesu. Ithanza laseyithi khona eyelizwe iyandlula ayinako ukuthula kodwa leya Jesu imile phakathe. Bethuka besaba kanti futhi babejabule kakhulu. Haleluya. How come bazalwane lo make lo felwe ngumntwana kuthiwa kuhlahlela umntwana athi no angabulawa mnikeni yena waya nikele ngaye uyathi ukuthi injabulo yakhe iyohlala ikhona kuthi umntwana wami uyaphila. uJesu wami uyaphila mina yokwesaba ntoni na Jesu wami Jesu wami uyaphila mina yokwesaba ntoni na Kasilake obele kitalifaye bagwala injabulo leni bagwala injabulo kunemagama lesiwafile kuthi sawuyaphila uvukile akafanga baqala bajabula. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Why bajabule kunguthi uyaphila uvukile. Thank you, Jesus. Lithi number 9 Jesu wafika kubo wathi kuthula makubekile. Hallelujah. Laba 11 sebathi valele lithi iBhayibheli wangena kuvaliwe ngoba yena ngavula akuvaliwe angavala akuvuli umuntu yekeleni injabulo yakho ihlale kuwe ungavumi ukuphuzwa. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kunemfana sengithandaza umfana bekajabulile asebenza ajabule kakhulu ajabulele kusebenza kwakhe but abe nemagama lamuwanako njalo nakavuka ekseni akhulume emagama athi wasenda Adam na Eva njalo ekseni injabulo yakhe sesisibande iphazamiswa ukuthi wasenda Adam na Eva. Wagcine wamuva bosi wakhe wathi mfana wami nawe kube kumuwe lokwentwa Adam na Eva botakwenda wathi khathathi ngalento leyo lithi lo mfana wathi mina bengeke mina ngibekiwe esimini ngibekwe uNkulunkulu mina bengeke mina yathi umqashi wakhe yemfana wami kongakwendekela lokwendekela bo Adam na Eva injabulo yakho ungavumi ukuphupha ngumuntu Jesus. noma ngabe ngiyimi ngishumayela noma ngabe ngibani afakaza noma ngabe ngibani akhuluma ini ungavumi ukuphupha injabulo yakho. Hallelujah. Glory to Jesus. Lesikhathi ngiyaqashwa ngomtawo ngiqashwe sitha ngingadiboni ukuthi ngiqashwe nani ngoba nithi umoya wokusesha ningaboni ukuthi sengiqashiwe ngilimade kodwa ningavumi ukuthi injabulo yethu yenu iphuphe. Lithi lo mfana wagcine lo boss wathi ngidawena njani kuze lo mfana ngimkhombise make mashele ukuthi lokho lokwendeka labo Adam na Eva naye bakungakamehlekela.
lithi lo mlungu wahamba othenga boshisi thenga bopaloni wathenga konke wakufaka efridge wagcwalisa ifridge ngako konke ama-ration uma-bacon everything lithi waqethe khona wahamba ubamba ligundwane wathatha ibhavu wambonya neligundwane wathi ngisahamba mfana wami sayenza wele ekhashana yawubuya kodwa ungalithinzi leli bhavu leli hayi bazalwane Jesus. ngende njani Until thinzi leli bhavu leli nemakholwa namuhla sebathinze itinto bashite etingathi Jesus. kunemakholwa namuhla sebakhuluma itinto leshite etingakhulumi Jesus. lithi wahamba umqashi wathi kwangathi akabuyi kanti utawubuya lemnyeni lami lithi umfana kumwale njalo ekuseni uthengele bochizi uthengele konke njalo ekuseni kumwale ukuthi kunanda kuleli bhavu Jesus. fune kwathi ukuthi kunanda kuleli bhavu langalimbe alahlekelwe asinakalahlekela athi sengivule la nethi nakathi uyagwabula liqumbele selihlele emalanga lilambe lifile nethi nakavula abone nje ukuthi yene uthi shobe emenweni abambe tandla enhloko lethi amathi uphuma uvele emnyango ibe iqhamuka imaster yakhe Oh, Jesus. avumi kumukwa injabulo yakho Jesus. avumi kumukwa injabulo yakho lithi asawarishekile wefimoto kunamakholwa latathi Jesu nasekabuya bathi lebulebu kanti injabulo bayiqedile bangeni inzando yaNkulunkulu lithi kwenye njani mfana wathi ngigwabulile leli bhavu wathi ngitheni kuwe angikasho yini ukuthi lokwehlela Adam na Eva nawe kungakwehlela wathi warisha ngene lebangakafanele warishwe kini Jesus. cela ukuthi namhla kulisonto 25 injabulo yakho Jesu sekafikile ngavumi umuntu uphuqwe nangulo wedwa avumi uphuqwa injabulo yakho lalelani bazalwane sathane each and every day nawuvuka kunalafuna ukumuka bona but ngoba siyamathi ukuthi uhlala phakathi siyesitabelele sithi uhlala kimi ngihlale kuye lowethu owenza umsebenzi la osinikela aphathwe nguye uyamqobela nesisikhanya sihlala kuye sithi singahlala kuye bese uhlala nathi Jesus. ungawari ngako konke kodwa bheka yena sasinobele injabulo yakho Yebo, Jesus. cela uthathe libhantshi lakho lindani ukuyothandaza nasi ngeke Nkosi yekele nje lo mgobho lo uphethe lapho ubuye la utothandazana nani bani angathi mina ukuthi kufike ini kwendeka ini Jesus. but ngifuna ukukhuluma lamagama ngamukwa injabulo yakho Jesus. bazalwane sisesijabulile njengoba kuChristmas so uthi usuva umbiko bathi umntwana wakho ulele sebamshova ngelibhara Samuel avumi ukuthi uphuqwe injabulo yakho ngoba uNkulunkulu bazalwane usibekelele okuhle kodwa uNkulunkulu wethu bazalwane usithuthuta noma kubhlungu asithula mntwanami kutawuluka sibe sesiyaqhubeka hayi ukuthi siqhubeka ngoba kumnanzi but kunemthuthuthi losithuthutako ibandla liyasukuma kuthima ngetinyawo hlala kimi
base bayemuka banekwesaba lokukhulu phakathi kwekwesaba kwabakhona nenjabulo lenkulu. Ngiyacela siyothandaza ungavumi ngokuthi umuke injabulo yakho. Cela kuyothandaza nawe ekwendeka kunesimo siselangeni lelihle kuthiwa Christmas. Kodwa kunesimo empilweni yakho lokwenda ukuthi lelanga ungali-enjoy ungeva injabulo yalesuku. Kunesimo empilweni yakho kunalomnyumake abe mandi kokuthi ukhona uprofethi waNkulunkulu Elisha. Lethi livulemosi wendeka wafika phana wamuka wathi ufuna ukubona umuntu kaNkulunkulu. Nasendleleni iBhayibheli lithi wadibana naGehazi wabuza wathi uhamba njani? Waphendula lo manje wathi uhamba kahle. Ungavumi ukuthi injabulo yakho bakumuke yona. Sasikhona sidumbu sisendlini kodwa wafuna kuyi-maintain injabulo yakho. Wathi uhamba kahle. Noma ufa kufikile kodwa kuhamba kahle. Ngicela kuthandaza nawe simukele siye emakhaya namhlanje. Ungavumi ukumuka injabulo yakho. Smile sengasasimaleki. Smile ngenxa yokuthi uJesu uvukile. Uvukile kulabafile uyaphila. Simo sempilo sithi ungasimali kodwa simali ngoba Jesu uvukile. Ngicela kuthandaza nawe nokho. Baba siyabonga egameni lika Jesu. Sibonga Baba kuwa kwezwi lakho namhlanje ekseni. Sibonga Baba ukukhuluma kwakho lujumo nemandla nenkathungo. Kungokwakho uNkulunkulu ongadeli longalali. Sibonga Baba ukuthi ukhulume kahle nengceke yakho namhlanje. Ngokuthi injabulo yethu singavumi ukuthi sibukwe umuntu. Noma sathana ufuna kusimuka yona.